ljubavi, slovom astronaute moj odjavljuje se. Ne značiš li, ova veza imaš ulicu danica. Jer mi smo daleko, mi smo dalje. Znate da je slikala za turiste. Opet osjećam u zraku mirisno. Di si Kato? Kako ide? Dobro. Će biti šta hoće, a? Nego, kako neće biti. Kad malo padne. Kad padne malo, bravo. Da, da. Ej, Ružo! Šta je to? Stoj. Stao sam. Stao sam. I? Radim. Ja sam žena od rada. Ja uvijek radim. Moram raditi jer u radu je spas, znate gospodine. I radi, ne boji se gladi. Sad me zvala jedna gospođa, ona iz Otočca živi u Zagrebu, pa ću poslije dati vaš broj, trebaju joj coklje. Nemam ovdje ja vizitke, pa ti znaš moj broj. Pa daću ja broj, pa eto. Neka zapiše. Da, tako zvaće vas. Ona inače iz Otočca, od pokojnog Šustera Čer, iz Donjeg grada. Znam. Šustera i nju. I tako, kako ste vi gospodine? Evo, nikad bolje. Aha, vi se bavite s ovima finijima stvarima, nećete vi žulje na 3? Neću, ruke moje ko u curice. Kaj od doktora? Da. Da, to te ja pitam. Nije mudar je. Da. Znate šta, čovjek se mora u životu snaći onda i kad mu je najgore, reći sad mi je baš dobro. Da. A on mora to istrpiti dok ne dojde na pravu stvar. I tako vam je to sve. Da. Svaki posao. Evo vidite, ja ovo sada delam da pokažem ki ne zna. Ima naroda ki zna, ima ki ne zna. Da. Da. Ružo, malo je glazba preglasna, doću jedan dan na divan kod vas. Vidimo se. Kad bude pauza. Hoću. Pitaj ti babu svoju, ona sigurno zna. Pa kad je došla kući, onda je rekao babi, mama, šta je bilo prije jaj ili momak? Rano, bilo je prije svega, veli. Danas kaže, nema toga više. Tako da je to... Stavi malo vode, malo crveni ko ljubav, što ne staje. Pardon. Marijana je došla iz Lešća, isto malo. Marijana, kako si Marijana? Je li ti vruće? Popravite malo još. Tako. Zavičano društvo Sinac Zagreb, ima tu znači fotografija, coklji, nakurnjaka, onda imamo wood art, rukotvorine s porukom u drveta, Željko Šebalj, kreativac, naš sugrađanin. Košara optimizma, uzmi proizvod koji ti se svidi i doniraj koliko želiš. Tvoj poklon je nečija hrana. Onda imamo ovdje slike, lijepe slike na platnu. Ko slika ovo? Marina Bogdanić. A Marina? Lijepo, ovo je prekrasno. Sve su lijepe na svoj način. Poruka.
Hoće li radnja? Hoće polako. Madalina muti, a? Podum. Udruga mladih Podum osnovana 2011. godine. Udruga je nastala s ciljem promicanja međunarodne razmjene mladih kako bi kroz rad i druženje stekli iskustvo. Mladi iz Hrvatske imaju priliku vidjeti kako izgleda život u nekim europskim zemljama, a mladi iz cijele Europe dolaze u Otočac kako bi upoznali način života ovdje i otkrili ljepote našega kraja. Eto, čuli ste? Čuli ste? Dobar dan, gospođo. Je li vruće danas? Evo meda, evo. Doći jedan dan malo snimiti onu vašu prostoriju za terapiju, dogovorit ću pa... Navalite na ovaj kvalitetan med, dragi gledateljice i gledatelji. Mobitel 091 561 0291 med livada iz doline Gacke. OPG Bronzi B. Da Bog da sve prodala danas. OPG Ruža Pleša. Ružo, je li vruće? Nije baš lijepo. Dobro. A sada, pogledajte ovo. Pogledajte ovo. Tu je kobasice, kapula sjedinsta, mrkva. Pogledajte ovo. Pogledajte ovu čaroliju. Da preletimo u niskom letu kroz ovaj... To nije sve, bit će još poslije. Bit će poslije još, jel? Bit će poslije još. Evo, polako se skupljaju ljudi. Tu ima već nekih 300-tinjak posjetitelja. Dobar dan. Šta je novo da vidimo? Šta si novo napravila? Mislim da nam pastrva. Pastrva, o vidi kako je lijepo. Ribica mala, li mala ribice. Prelijepa je. Gospođo, ste vi kupili šta od ovih unikatnih? Nisam, ja isto prodajem svoje pa nikome prodat. Pa nemate ovako? Ja samo gledam, nemam ovako. Ovako nema niko. Ovo je skidan kap. Da. Prelijepo. Gazda.